We can, and we will. We can, and we will. We can, and we will. So beautiful people, mwese mumeze neza cyane, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Iyi ni Black TV 250 n'ubundi nk'ibisanzwe. Nous sommes les sans souci. Iyi ni hashtag yacu. Reka tugaruke ku gikorwa kigiye kuba ngarukamwaka, kigiye kuba ku nshuro ya kabiri, igikorwa cyiswe ngo The New Year Groove. The New Year Groove akaba ari igitaramo gitegurwa n'itsinda rikuru cyangwa rinini ry'umuhanzi The Ben Mugisha Benjamin. Akaba ari igitaramo cyabaye umwaka ushize gitumirwamo abahanzi bakomeye muri East Africa, turavugamo nka Otile Brown n'abandi benshi bagiye batandukanye. Kuri iyi nshuro noneho uyu mwaka wa 2025 cyangwa se kuko kizaba itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere, igitaramo kizabera muri BK Arena. Akaba ari igitaramo kizahuza The Ben ndetse na Bruce Melody. Igitaramo abantu benshi batari kuvugaho rumwe, ni igitaramo kimeze nk'aho ari ihangana, ni igitaramo kimeze nk'aho no kugereranya abafana bundi n'undi cyangwa se kureba ubuhanga bw'umwe n'ubundi. Nkuko twakomeje kubabwira rero, igitaramo kikaba kizabera muri BK Arena ku itariki ya mbere Mutarama umwaka wa 2026. Iki gitaramo kikaba cyaratewe inkunga n'amasosiyete agiye atandukanye, muraza kubibona kuri bana yabo. Gusa icyo twakubwira, reka tukubwire ku biciro byo kugira ngo winjire muri iki gitaramo The New Year Groove. Kwicara mu iki gitaramo mu byiciro bya Yupa Zone ni 10,000 byonyine by'amafaranga y'u Rwanda, Lower Zone ni 20,000 by'amafaranga y'u Rwanda, Grand Floor ni 25,000 by'amafaranga y'u Rwanda, Premium Zone akaba ari 30,000 by'amafaranga y'u Rwanda, CIP Zone ni 50,000 by'amafaranga y'u Rwanda, naho mu byiciro bya Corporate Zone akaba ari 100,000 ari nayo VVIP ya nyuma. Hanyuma ukaba wakoresha uburyo butandukanye bwo kugira ngo ubone ikarita yawe cyangwa se ubone itike izakwinjiza muri iki gitaramo. Ushobora gukanda akanyenyeri 513 akanyenyeri 01 akanyenyeri 4 urwego, ukabasha gukurikiza amabwiriza, ukabasha kuba wabona tike yawe. Byinshi twakubwira nuko kuri uyu wa mbere aribwo habaye press conference kugira ngo itangazamakuru tubashe kumenya byinshi bitandukanye kuri iki gitaramo. Gusa icyabashije kwamenyekanirwa nuko iki gitaramo Mr The Ben cyangwa Tiger yatangaje ko ari igitaramo kizajya kigaruka buri mwaka, niyo ataba akirimo ariko akaba ari brand ye, akaba ari igitaramo kizajya kiba buri ngaruka mwaka. We can, and we will. We can, and we will.